Senchira jobo ikero nugo tiganere Frida kerubuna mangana lengete jisemi tumulekera mangana lengete obolimi imeje county ya Kisii bono nigera chikoba mugoko monugo chia saba limibali beka hawa ayama ega yo monchire yo mukuru wa sense ya Korea goika imeje county ya Kisii ritukolera soko nyara koligereria na kibago chikobwatana ne county ya Kisii asoko nyara kogora ekahawa kurwa ase county ya Kisii ngobatarega ikarane bodete netekawa elikobeke murubili saine una omulike to Brighton Makoli agotumanya. Ezekda yobolemi imeye county ya Kisii nigendete gusiro mono ayani gagoja maega yomonjoryo yomokuru wa sense ya Korea goja se county ya Kisii anekerate go kinie birengo na kugora ekawa goja se ense ya Korea. Kwene kyaya no mawasiri bobolemi ase county ya Kisii esimani onsaligo twalenge coffee union no mogenio yomu oru South Korea ugucha kugureka gwito direct kuruga ige coffee union kogenda konyoni Korea korosi bintu bya Korea emake emonto yo nabo bali tware korigia elinde bakonyo buri mibwekagwa ase Gusii ekarago cha kugureka gwito bagambire ne union twategereire bune serikali tuigure buna batebaniri igonkagerete gente kenene kabisa kiaro kanororo ngeringe kaguyito kurugusia kerego cha kuguru sirigurire ligiya lirabe no nyemara kabere yejibesa kirikigwa kanumbono iga baokwana ekero baikirana asegekaro ekero banyorana nabateneri ibe unioni yekawa ase county ya Kisii eyekiranwa nabarai ao nigobono bateberuna bagojigwena kibune birengo byekawa ngo sirubire nakoni gucha sense ya isiko ekarago cha kugureka kaguyito bagambire ne union twategereire bune serikali tuigure buna batebaniri igonkagerete gente kenene kabisa kiaro kanororo ngeringe kaguyito kurugusia kerego cha kuguru sirigurire ligiya asense moyaye omonjeri uyo nigatogirie county ya Kisii anene meroberia nyarige kobeka ilikwena kibune kawa yaye ngosirwa ere 기실에 왔는데요. 너무 커피에 관련된 열정과 시스템이나 아니면 이제 여러분들의 마음들이 너무 따뜻하고 너무 준비가 잘 돼 있는 것 같습니다. Here I am in Kisii, and I can feel your warm heart and the passion to the coffee, and I saw the well-managed and organized facility in Kisii. Omotenelio monene bwe unioni ya coffee ya se county ya Kisii nigonere atebiruna inere nchire ya mabani mibago sirwa na kwena kibune kawa ngoni werego chichinse chesko. We want to say that we have discussed extensively the time you people were in the boardroom, and we have reached somewhere where in the near future we'll have to sell our coffee direct through can, as you have heard that South Korea is the fifth, it consumes, is the fifth largest consumer of coffee. And for that reason, it means our farmers are going to benefit greatly. Umuteneni nere obegetune serikali elikwena kibuna obonjeri bwekawa ngosirubore asense ito ya Kenya nere na bwataya hagoteba what Mr. Khan want to